Nakon što je početkom leta stala na ludi kamen i zaklela se na večnu ljubav partnerki iz realitija mladoj Aniti Stanojlović, učesnica zadruge Jovana Tomić-Matora priznala je da bi što pre volela da se ostvari kao majka, što će se izgleda i desiti, ali na imanju u Šimonovcima. Naime, kako se šuška, Jovana i Anita su navodno u potrazi za donorom kako bi svoju zamisao sprovele u delo, a kako saznajemo, Tomićeva je navodno već potpisala ugovor za ulazak u elitu, dok je u ugovoru tražila da ako zaista ostane u drugom stanu, dobije odvojeni apartman, kao što je svojevremeno dobila i Miljana Kulić kada je bila u drugom stanju. Već mi nedostaje reality, to je moja druga kuća, navikla sam na život tamo, voljela bih da opet uđem, makar bila i trudna. Izjavila je Matora za nas, a nema sumnje da bi gledaoci bili i više nego zainteresovani da gledaju trudnu zadrugarku pred kamerama. Podsjećamo da zadruga startuje 3. septembra od 21 čas.